I really thanks. I really thanks the Aimol Pagampai chief and his staff for giving such a meaningful and a lovely presentation to all invitees, chief guests and guests of honor. And I really thank all the invitees for receiving this small token of love from the Aimol tribe. The token of love may be very small, but it's so meaningful that we really appreciate the timely present. And such a lovely day to complete this program in a meaningful way. I really thank all the invitees and all the hosts for supporting each other in the time of our difficulties. Thank you very much. Atun ko ay mo ngay ruang ngay ready nan nanipayo mo. Now I would like to request I'm all Ngairong Cultural Dance Group to take over the stage. Masige nungairap namin sida ako'y program si kitang di matam si karat dobre maram di karigumba simdok pa kitang yoba maram duna sigumba program si kitang singdok karam matam si kitang tinggi bani adobo tingla bisu tingna isor na matam si pibi duna ngasige program si mukha pang phakan bi baski damakta sorbu thagat sabani loina na ngasige program sida aikoi ge sigumba Aimol custom culture ge conference cultural sida aikoi na ikai khomni masak oroba aikoi ge chief guest amadi guest of honor function president amadi koina invite tawduna lakpiriba ikai khomnugi masak oiraba pumnamakpu ko lonna ikai khonaba uchari loinana ngachigi program sida asoiba awatpa khara lei adubo mayam na ngakpigani matam amadi masida ekoi khongi ningthau ekoi ningthau se so masa khara ngamdabagi damakta angna wahi pi bangamdrebe adubo magi muhurta incharge oina pi bikhre hojek aina pi bese kinon address sida aikoina pamjaba aikoina sinjiningba pangthok hanningba khudingmak se aikoiga program si kitang thenglabesu thengna ikai khomnu masak oiroba chief guest khoi guest honor khoi president khoi adige sumaina aikoina invite tawdun lakbirba mayam khara thengsu thengna program si pangthok nanaba pangthok pamapung phan nanaba warsu wana khara thengsu thengna ngai biu awabasu khara khang biu maramdi khoi Aimol chi pikpa mising yamdaba jati amani mising yandaba maramna aikoi yamna sole pangthokpa matamda ngangba matamda sinbalangda yamna sole adupur nakoina ason besing si hena nungsiramgani habse khogi thajabani asoiba awatpa mayam si nakoina menkhat pire haraga wat taba padaba program si pangthokpa ngamnaba kara program si changing khara leirabisu
khara thenglo su mayam na ngak piu masung horen program sida la iba bepung khuding makna pangtok kadaba pibi kadaba wahai pibi kadaba nungsi bagi wahai masung pangtok pi kadaba sida khuding mak phajana pangtok piu aduga nungsi biduna soiba mayam si ngak pire haraga mapung phana pangthok piduna aroiba phoba program si mapung phan biu haibisi aina waisi hajabani aduga ngasi ge keynote address ida ngasa aina haibagumna soiba khara leirabasu mayamna ngak pire haraga thabak mapung phana pangthok pinanaba lakpa khudingna saruk jabiu haibisi hairaga nakoi miyamda agi wahai si siwaida bidai laujarge amen. Thank you very much for your such a meaningful speech. Now, moving down to the next item, we do have a special item from Miss Sister C.H. Randy Hui and Party from Aimol Pulen. Lasong manjet khat ko kay ni alam rang mi ngai ha ini kan hodam phai tiangan ni nom mathang alam rang mi ngai ha ready lek na loi thopero kani kan suan lam hi lek kai si ka oi om rai det kena kan na hong kui le kan tholen na ranga hodam phai ngai om ready na loi thopelen ru pha tha la hong mai nom ready kan tho kan om lam ha sat rang pu. Hello. Hello. Thank you very much, Miss Randy Hui and Party for your melodies and a meaningful Aimol folk song. Now moving on to the next, we do have an Aimol cultural group dance from Aimol Ngairong, and which will be followed by a lunch break to all the invitees. Now I request the Aimol Ngairong cultural group to take over the stage.
hana apha tha lui lai mare lulen tarai do hana bakan je lai mare apha rom lai ma I'm all cultural dance and natho perang padam phai ngai om ready nalo om petaru lungsian ni kan thuaya abong te kan tho ani nom hui niang le mimit and huya kan tho tor naranga alekte time management ha arrange lo tho tare ngai ro ngai yo ni ko nabalut petaru hana na inem pe lai maru afa da so right that zui. As a record, if we move down to the history of the Manipur, Aimol tribe is one of the richest traditional among all the tribes of Manipur. We, the Aimol tribe, have different varieties of a traditional folk song, musical instrument, and one of the largest musical instruments in the olden days of the history. So I really appreciate and encourage all what the meaning and what the Aimol stand for. We, the Aimol tribe, are originated from the cave. Well, we originated from the cave, and there is a whole alliance which is being attacked by all the Aimol tribe. And while we are being attacked by the Aimol tribe, by the design lion, we came out with our traditional weaving culture, which has been weird by the Aimol woman, which is also known as Aimol Kangtang. And nowadays, as we move on to the modern days, we have a different varieties of cultures. And that's the Aimol tribe is less with the population. And due to the diversity, we the Aimol tribe are located in a different part of the Indian. We do located in Guwahati, in different part of Tripura, and all around the Indians. And apart from the Indians, we also located in a different countries, which we are not able to contact and which we are not very much familiar with us. But we do have a very same culture, traditional language. But since we are ever late, we can recollect each and every one of us. So this is the title of the song for Aimol Cultural Dance Group from the Ngairong is going to provide. The originated of Aimol, that we are originated from the cave. While we have been originated from the cave, we have been attacked
by alliance, which make a reduction and which also make us less in our population. For attending our IMO Traditional Cultural Meet 2021 to all invitees. Thank you. Let's give them a warm applause. Thank you very much for your meaningful and wonderful cultural dance. I really appreciate IMO Ngairong Dance Troupe. Now, I would like to request all the invitees to move on for the lunch break. Asar ngayon malay hintiyang
Hello, hello. Hấp khát mi ngân ngã cara cái nên special invitation ngay ngân ngã cara lá lấy của thầu tê. Thank you. Thank you. Hello. Ramsan thang chungom ke bana kan nanai lahui ta nela share pe ara. Abana tun ko S obe. Abe ni lakan hong tho pe rse. Entiang ko ina kan nanai. Hello. Cái không thua răng này thì cần đây là này bằng cần trang này cần đây lệ cần lang này hả? Cần sao kayo cần đây ray nan tu nan pa mo hong so
Nangdi aigi thawaini nuja thoibi nungshi thoibi Nangdi aigi thawaini Mani fati na layon pero. Anatun ko paso ni Fano loy pero. Ring nai cái lấy ni ti lang ta Iya romul man hui na le Batyan ring Krista amule ata Ira yip izu rangwan sat kani Ning sat soy lom ta lam der der kata Zum suan na der kati kalay le Biku udik iyek ni mamay umi Munsi chupa iyek ni mamatunya Biku udik iyek ni mamay umi Munsi chupa iyek ni mamatunya Ngau alle aibu Bawang hangana Ngọc chân đã vô đời Ngọc chất đã vơi rồi ơi ôi xin lắc lên đi sương sương ta phật phật ôi nó mò lê hoa khâu xe bồ ta phật phật na càng lê đi ai na bồ ta phật phật na càng lê đi ai Egi na zidu maglalo pergi wakalu di tokasi naklo di famlo ni egi na zidu maglalo pergi wakalu di tokasi ibu wafam kanda ngọc chất na bơ so ro ôi hận đi răng rơ mong lá đi ôi hận đi răng rơ này ta thằng đâu ôi nó mà lê hoa cầu xe ô ta phật khẩn đến can gì ấy na ô ta phật khẩn đến can gì na mình mà đến làm gì Atun bana program kanchi mama don hina atar ngayang thena lahui ta ha wai khat kan rei ngai som re re hat kan sit hi wai khat lui som khi re re tia chong man je na kan nei right after this we will be having
Oi khadre rom zongman zenna mapala om miriki bizo sanin ko hiba sung hina kan reng avalu suam nang kan sit hiong loi suam ki re re ti zongman zenna kan hang nai re Noma di thalap chong thokan ti बोलो par tới liền ngã ye mo thôi đấy nó atar ngai chungam kan naman pa now may I invite Kurai Thoba Secretary General UCM to present a few words on the stage. His William Le Katampai Cultural Troop Mai Hana Le Kanding Peru. First of all, my hearty congratulations to all the beloved Aimol communities of Manipur. Masigi Aimol tribe ki dungloba traditional and cultural meet 2021 asida saruk yabiriba punamapu hanmo tadai koknonna ai kurumjari ngasi mayai tangman lengsin biriba ngasi chief guest of honor loina nai khoigi chief khoigi adum laba preside to biriba ko UCM gi president amadi Aimol tribe ki adum laba luchingba biriba oja khel loina na honorable deputy speaker amadi Honorable MLA, Sekmai Assembly, Constituency, Busuikai Kumnabuchari, Mang the Lengshin Bidiba, Musijaraba, Aimol tribe ki, Ipasaglaba, Imasaglaba, Alaman Singh, Ichilinao, Ichel, Marumapang, Punamapusuikai Kumnabuchari, Loinana, Infal Dagi Lengbiragliba, Tongan Ba, Lamdamasigi, Masak Nairaba, artist, Agi Marup, Boni Amadi Kaiku, Loinana, Kogi. Actress Kogi Maxina, Bizu Amadi, Gaplina Busu, Tagat Pongok Chari Lonana, Media Gitchin now quite Kudima Pusu, Ikai Kundaba, Amadi Tagat Pongok Chari. The saying now Masai among the Sokogi compared to Wiriba, Kogi Nauna, Yampazana Haire. Ekoisu Manipurgi, Dungulaba, Tongan Ba. Kanglup Purup, Labiriba Mayam se, Masibu Koi, Tamoy Singna, Tamoy Dagi, Aigi Hek, Ichilinauni, Aigi Hek Igi, Chilinong Altani Haidana, Kanjaba, Luenana, Manipurda Kundaminariba, Purup, Labiriba ethnic communities Mayam se, Masising Sigi Manungda, Aimol communities isu, Equine Yamna Lumna Lojaba, Yamna Nungsijaba, Amadi. Tribe Singi Manungda, Quaidagi Hena, Matik Mayai, Magun Leba, community Singi Manungda, Aimol Sisu Way Havasa, I Pazana Kangi Adubu Manipurgi civilization ki process ta on record koi some 2000 years ki koi record lay Porto history da without records Adubu koi ki folklore da Funga Warida, Ahalaman Singh, Libiraka Warida, Ariba Isaida, around about 4,000 years ki civilization ki Warile. Hariba civilization ki process Sigi Manungda,
मैम खंबीरे मितई है कांगलुप असिना ख्वाइदगी हेन एडवांस होइबा ट्राइब सिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी हेन एडवांस होइबा ममांग थारगा चटपा अदुगुलबा मेजर कम्युनिटी मो ओय मदुगी मतुंगदा तांखुलना इनै अदुगी मतुंगदा ngasi rongmei hairiba kabui hairiba कांगलुप सिंगसिना इनै अदुई मतुंगदा आइमोल से अखोइना तना थानबा यादबा यामना मरु ओइबा अदुगा लेबिरिबा ट्राइब सिंगसिगी मनुंगदा मेजर कम्युनिटी ओरिबा मितै सिंगसु ख्वाइदगी हेन नगनबा अचेतपा मरी लैबा अदुगुलबा लोन दा लीदा चन्ना लोन चता चकचा युथक्ता यामना नगनबा सिंगी मनुंगदा तांखुल सिंगी मतुंगदा आइमोलसु अमनी हैबसे मसी आई खंगी अमदी मसीगी दमक्तसु मसी कोई सिगुमलबा आइमोलगी कल्चरल मीट अमा तौबसिदा कोई सरुक यादब यादे हैन लाक्चरिनी अदुबु नुंगाइत्रिबदी आइमोल फुरुप की कोई मी मसिंगसी थेंगाइनरकांदा आई आइमोल अमनी हाइदना चाउथोंना लेप ngamnanabagi अदुगुलबा कॉन्फिडेंस दो मदु बिल्ड तौब चंगी मदुगी कॉन्फिडेंस दो बिल्ड तौननब होनबा मतमदा अखोय मयाम चंगदना आइमोल की दमक्ता अखोय लेपी हैबसे ngasiगी असुंगलब थौरम असिगी खुदोंग चाब लौरगा आई इसाना यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की महूत छिनजरगा ngasi आइमोल की चिनाव खुदिमकी मफमदा ngasi जो आई लाउथोक चरमिसनी आइमोल फुरुप की याइफननबा चौखनननबा दमक्ता अखोयना अंगम मतेंग पांगनी मथौ तारे पालिबा गवर्नमेंट असिदा आइमोल की दमक्ता सी तौबिदबा यादे सी सेंबिदबा यादे आइमोल कनगदबनी हाइबा अदुंगलबा अचेतपा वखलोन अदुगा लोइनना अखोय थबक तौजगनी हाइबा वफम असि थमजबगा लोइनना ngasiगी कल्चरल मीट असि यामना मपुंग फाबा अदुगा आइमोल सिंगी दमक्तदी ख्वाइदगी अचौबा अदुंगलबा मीटिनबा अदुंगलबा फेस्टिवल अदुंगलबा मीट अमा ओहेलकांदा लाकदबा चही सिंगदसु यूसीएम न लैरिबा मखैदी आइमोल की फुरुप की कुमई अमदी थौरम सिंग असे पांगथोक मतमदा अंगम थाकता मतेंग पांगलगा अखोय माइ पांगननबा होनमिनसी अखोयनसु होनजगे हाइबा वाफम सि थमजबगा लोइनन टेंशनजगे पुनः खुरुमजरी थैंक यू I really appreciate Sir Kurizam Atoiba, General Secretary UCM, for your wonderful and encouragement word of express. May God shower His blessing upon you on your career, on your work, wherever you go. And now moving down to the next item, there will be a presentation. All right. Sorry. Now we'll be having a cultural troupe from Aimol Kodampai. So may I ask the Aimol Kodampai cultural dance group to take over the stage. He unlam solim le presentation hagabak subsung yearning afat hadaloy penete wait kadret he unlam solim le presentation hagabak subsung year na kaning pero
presentation ha pa sumsum ngiri fana repenati. Rendi hui le uha wai khazak si Pedro. Right after these presentations, I request our sister, Actress Bizu, to take her time. Hojikti aikogi actress Bizu na magi matam do lobira din umagani. Now we have a speed. There is a slide change, sorry for that. Now may I call upon the Honorable Guest of Honor, Sri H. Dingol Singh, Honorable MLA Segmai, to present a few words on. A very good afternoon. I am Panumapu. I Kogno Kuranjari. The second IMOL Cultural Meet 2021 gi asigum laba nungai raba numit asida asi dais the election biriba hogi chief guest ki from lang the election biriba nuksijarba aigi Sri Kongkham Robindro Honorable Deputy Speaker bu ay han mamukta dikok nonjabuga loinana ai kai khonujabu chari loinana hogi president gi members ki dais the pambirimba aigi nuksijarba yamba Sri Sunil Karam President UCM ai kognonjabu loinana kai khonujabu chari loinana Sri RT Akhel President Atum ai kognonjabu loinana kai khonujabu chari loinana special invitees ki maraktagi nuksijarba aigi marup masin ming oina panjarabada hanagi ex candidate aigi marup kaiku ai kognonjabu loinana kai khonujabu chari aigi marup Boni aduga UCM gi aigi marup nuksijarba athauba loinana aigi nuksijarba Isal Singh haiba tare Manipur gi sagnai raba actress sing ai kok nonjabu loinana kai khonujabu chari loinana kwadigi maru oina ngasi asigum laba function asigi saruk oibiriba aimol jati gi ipai pusaklaba halaman sing imaibel sing satra sati sil inau khai punamak ai kok nonjabu loinana kai khonujabu chari ngasi antasengna ayamna matam su sang logjarwege ari matam se 10 manina tai cultural program ayam su lei banina arigi program se actually it is supposed to be started by 9:30 but somehow khara hoi lakpa theng giba aduga khara kanoma leibadagi khang theng re aduna masig demukta hoi lakpa theng gibagi demukta mayamna ngakpiu haidana I apologize tawjari loinana maruoina ngasigi chief guest hoigadaba hoigi honorable KFNPD gi minister se tasingbadi ngasi lakchagadabani adubu markse masagi health ki problem ama leibadagi masaji post covid ki problem leibana marum orkanda markse lakpa ngamdre haidana akhoi da haibir takbire aduna madugi mak lakpa ngamdabagi message to pibiramo haidana mathang sungsek soidana yawna naba hona jage haidana mathangi cultural mitta ang yawbang ngamna naba hona jage haidana mahangna dumaina takbirame aduna mahak yawdabagi message se aina magi mau chillaga haijabani haidana yadmana thamjaningi aduga aigi side aigi oiba mota aigi thamoi gi warol haiba tare ngasi aimol jati gi asingum laba yamna uniqueness oiba
ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯃꯤꯠꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯅ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯝꯍꯥꯎ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯀꯥꯏꯀꯨꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯅꯦꯛꯁ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯃꯤꯠꯇꯁꯨ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯅ ꯊꯝꯖꯔꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯏꯠꯁ ꯑꯦ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯁꯦꯌꯔꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣই ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯔꯒ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯈꯟꯅꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒ ꯈꯟꯅꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯁꯦꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯏꯃꯦꯁꯔꯤ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣই ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯄꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯍꯦꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯨꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯁꯥꯎꯅꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯐꯨꯅꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ तसेंबदी अखोइना तसेंगना अखोइना थेंगनबदिबो लांदी with nature yam sengna ngasi malemgi yamna achobu issue mo orise aina ngasi panjari se ngasi stage da pham se da climatic change ma lakanda yam saba ma phawa hai ta aduna maram mor kan ne hajari se ngasi all over the world quite concern oi bse akhoi global warming maru aina global warming se kari dagi tholke se mayam na masi aina chinda pongai hai banate mayam na loina khangner ba ngak tani deforestation ari chingda umang loina kaktalakpa uwawara loina kaktalakanda hoida yamna masigi kai haitare madu khudong chaba kanaba lowringa da adi khudam oina haibada masidi da political speech oina pibisu cultural meaning na fazu fazade aduna just hojike ina hajari se hoi deforestation je yargedi ai oiba motuni ko ngasigi thim haitare deforestation je yargedi khoi tawdana ba honasi haidana yamana thamjaning buduni aduna mewigi lan tasingba lan di hoina thengna duise with nature gani prakriti gani hoina prakriti da hoina sum keno tawrige hoina amang wa pirige hoina mokhoi da sum yengna ba hoina sum tawrige uwa sum yanthalege sanga sum halege madugi last end of the days kai lakadage hai matunda hoida hoina singnarak lakani ngasi natural calamities mayam ma khoi mayok nari khudam hoina haibada se khoi flash flood ari khangogdana nong churakanda ising chau khudak da thokpa siguma mayam ma khoi thengnei adagi khoi yuar haba khaunani yuar haba kanda khoi yum amangata mayam ma thokpa siguma mayam ma thengnei aru khwaidagi maru oide chingda ngasi khoina ura phoktatna manganba u kaktatna mangalakpa asina kari tholke haiba matamda kai tholpa yai haiba matamda ngasi akhoi mudslide si tholpa matamda khoina kana su thingba ngamde maru oina khoina ngasi nature da khoina pigiba awabaduna मखोइना मखोइदा अवाब पिरकु मतमदा ngasi ising chau khoi kanana prithvi da kanana thingba ngamge tsunami kanamtana thingba ngamde just like akhoina ngasi mudslide to tholko matamda khun lairiba tariba chingmai da tariba ipa ipal sing adagi praja sing khwaipuna mangna hariba akhoigi climate change se thingogda taragadi uwa kathapaji thingogda taragadi maduna ising nong chubu matamda ising to phajal lakanda laigada potu laitrabani na maduna mudslide tholko matamda khundo ek turatu na loina siminaba khoi apun bagi amang momo ojagani haibasima ai sumana thamjaning budune aduna yari makai khoi deforestation se tokdana ba khoi honominasi haibasima ai thamjaning budune si just ai gi chatpada lakpada thengnajarpa aina mayam de pijaning ba ari chingi chinau sing de pijaning ba message to ni aduna khoi tangai phadana khoi ai gi marup kanona so athobuna so aimol jati gi makta
यामना मगुन लेबा यामना कई हाय तारे यामना endangered ओइरे हाइबा वही अदगी यामना नुंसीबा वही मयाम अमा थंबिरमे यामना मरि चुंबा वाफमने सिरेदा अखोइनसु हाइदि लेरिबा अखोइगी गवर्नमेंट की पार्ट अमा ओइना गवर्नमेंट की सेक्शन अमा ओइना अखोइगी ऑनरेबल डिप्यूटी स्पीकर गा इबानी की साइड की गवर्नमेंट की साइड की हाइदि आइमोल जाति से कन्ननबो होनबदा अखोइ अचौबो थौदांग लौजरी हाइबसिमा आई मैम थमजरी आइमोल जाति की पाइपल सिंह इचल इचे सिंह खोइ पुनमक्ता लोइनना आई लोसंजरपदा ngasi gi singumlaba आइमोल जाति की यामना नुंगारबा यामना चिंगलेमलबा थौर मसिरेदा अखोइगी ऑनरेबल कैनोना अखोइगी मिनिस्टर ना अखोइगी श्री सत्यव्रतना मागी साइड की 50,000 खक डोनेशन ओइना थंबिरमो हाइदना अदमाइना तापी अदुगा अखोइगी ऑनरेबल डिप्यूटी स्पीकर अदुगा आइगे साइड की 50,000 अमगा पुन्ना थमजरकांदा आई लुपा ला अमा पुन्ना थमजरमगे हाइबना सिमा थमजरी लोइनाना लोसंजरपदा खोइ मतुंगदसु आइमोल जाति के सिंगबा कल्चरल मिसरेदा इनवाइट तविरो लोइनाना सिदगी हेना चावबा हेना नुंगाइबा याना फजाबा अदुगुंबा कल्चरल मिटमा अमुक पांथोकपा ओइरसि हाइबा हमजे थमजरगा मयामदगी टेंशन जगी मयापुन पु अमुकन खरमजरी थैंक यू सो मच I really appreciate Sir Dingo, Honorable MLA, and we really appreciate the wood that you have shown to the Aimol tribe, and we really appreciate the love and affections which we have among our Aimol tribe. We do hope our near future will be always been connected and always be looking for your support. Now, more to raise up just in respect of the love and concern for the chief guest. Let's all rise up. Ngirin ng respect, kandona, ngirin ng chief guest, welcome kanto at ang respect. Good job, Enrico, kanringa. Thank you. A very good afternoon. A very good afternoon to all of you. It's an honor to be part of the second Aimol Culture Meet 2021. Ngasi, timbiriba, nungsijaraba, Aimol gi ipaicha chilinaw kwai punong po ay gi maikai degi kurumjari aduga. Thank you for your warm receive and a great lunch we had just before 5 to 10 minutes before. Yam hao injang. Adu ngasi ki chief guest se taseng na minister koi gi Captain PD gi minister noi ka medubu somehow mahaki health kitang problem lakpadagi akoi ani kitang masi srok yaba phange mahakusu ikai khunmuchari loina aigi langmina ba aigi yamba tinku sengmai kendra gi MLA biriba mahakusu ikai khunmuchari loina lamdam sigi khungang sigi village chief pusikai khunmuchari khwaidagi maru oiba UCM gi Thausu Pubiriba Siri Sunlikaram Yamba Mahakusikai Khunmuchari Sugumba program ama Jati Sigi Khardursu Mating Pangyana Mamang Thanglaga Topiriba UCM gi Kangu Pulapusoina Ikai Khunmuchari Loina Siri RT Kill President Atumbusu Ikai Khunmuchari ngasi lakpiriba special guest agi yambung kaiku agi yamba boni amadi agi chel kwai puno kustu kai khunmuchari loi ngasi gi print and media amadi police ki force kwai puno kustu kai khunmuchari ngasai haipam thokpa agi yamba thoba amadi yama dingona faja wa phong kya thamamne marakta aina kitang isagi
ngasai ya ma thobuna hairam bada akhoi myam pullaga kan minnaba chakhub na bhaib se akhoi myam Manipur state leiriba furup khudimag akhoi myam amaga mateng tongnaraga amagi panggan oiminaraga chakhutpa porokpa ngamani aman ngasai yamba thobuna haikiba population jati amagi population mitei gi jati gi population asi lei aimol gi nasi gi lei amagi namagna si lei na haibdo population su darkar oi adubu aigi wakhalon da khwai gi darkar oi ba haigragdi isabure akhoi gi jati si unity leiba unity leitragadi mitei ekhoina khwai gi masing yamba manipur si da state si da oiraga so unity leitragadi kasom kanaro aduna akhoi phuruk khudimak akhoi unity leiraba nungsi chanaba helakani nungsi chanaba helaba phuruk khudimak akhoi nungsi chanaba helagadi state chokol kani haibase sigi first priority ne masigi priority se amoromda atopa state kyal su yorongani akhoi population di yam high oiraba adu amaga mot man to sumam lerangani adu bu speak laba akhoi state manipur si dadi furup kya leiraga su akhoi furup khudimak na akhoi unity leiraba isa gi furumna aimol gi akhoi gi ngasai yam thongna hai khibda lising mari fadre hai 4000 fadre hai 4000 fadre ba aimol gi leibiri ba praja singna fajana unity leiraga stand tobiraga akhoi amatani akhoi hingde ade akhoi gi culture ngakti ade akhoi gi general ngakti ade na lakpo matamda furup khudimang su mating pangkani aduga sarkar leiriba present sarkar su laktor sarkar su leiriba present sarkar khudimang na mating pangkani habase simu thamjage aduga akhoi ngasai culture so yengbada cultural so yengbada mafam kya yam chatraga su mafam kya chalu matamda yamna unique oiba aimol gi akhoi gi dress ta haigera ngasai ayon da masulai ngasai bed sama sira yanba akhoi gi colorful oiba ayum da khila hana di khangde karai gi no khangde ngasi ung ura kanda aimol gi ne ung khangi ung maram rakte isu thela chale dum al function yo rubra karo to rubra na hange dum sugumba yamna unique oiba dress ta haigera natranga sai instrument akhoi na khongliba akhoi na han ihan hambane akhoi uri se masi bu preserve tongna ba hal laman singna akhoi da takpi tambirang odaba akhoi na su yamna luna masigi makha chathau na huna ba khanghau godaba mayam nei riba adu yaraga di akhoi mayam furuk khudimagna akhoi masemgi ijat tawraga amanagi amagi ijat tawraga akhoi mayam chakhut minal se habse siman thamjage asai akhoi memorandum ama request ama haibitare honorable cm da yaholona united khodam phai sporting club na club ama sabiona ai suksoi soidra ngasi hek imphal hek yoboga honorable cm da masima uchage duga honorable cm na pating pangbai mathakta akhoi ngasi la amiba akhoi ani di suksoi soidana sigi club service da suksoi sona hek hawu matam da akhoi ni na chawno mating pangge habche sim jo security piram ge adu ngasi minister laktabasu chalaga hairuge smaina club am sadu lai haying sabo horokan da chawno mating pangwai bdo sugai soina masu pangani khalli karigino da akhoi ni logi decision jo masu sugai soina yarakani hapse sima mayam thamjaram ge adu ngasi gi oina di tasengna function se loi bu yongning bane dubu ai mayam na ngakpi gani ahalaman sin ngakpi gani pung ahum dagi egi su function ama haudu leiba ngasa hai ki bdo akhoi na su lakpa thengba uncertain oiba akhoi gi thabak khara lakpa da khar thengna gre duna mayam ngakpi gani duga mathang lakada chahi sida sujoi soidana akhoi lakta baduga sugoi soidana vote karaga umka sida mafam sida lakani haibase miyam prajada I tamjaram ge aduga angamba mateng pangani aimol jati gi angamba akhoi gi site gi sarkar gi site gi individual site gi jati sibu kannaba akhoi masem nungsi chana leinaba honabada akhoi saruk jajage haibse se har matang se tenjage thank you. Hello. Thank you to our chief guest
Sri K. Ravindra Singh, Honorable D. Speaker, Manipur Legislative Assembly. Your presence is much value to us. Thank you once again. Ana tun ko kaini cultural folk dance atar kodam phai ngai 10 foot. Maratana, sorry for the interruption. Organizing committee dagi miyo yang mutalaga yam daba ko na hapam do pesa se kitang sinajram gena. Atun ko, we could read folk dancer Kadampai Dorangayang Tena and Kanti. Right after this, we will be having a speech from Basanta Raskumar. It is a humble request to all the invitees. Right after this, we will be having a very special entertainment. So I do request all the invitees. It might be very tight with your schedule, but still then we do request you. We do hope that you will at least cooperate with us with your tight schedule just for a moment. Thank you.
carol mi lai ya sang hi ang shuo rong ani yo sho en gandar mi yo sho toy nu parsene lan ta parsen nang toy nu parsene nang lan ta parsen nang carol mi lai ya sang hi ang shuo rong ani yo sho en gandar mi yo sho toy nu parsene lan ta parsen Thank you. Kodam phaya tarangai. Nani nan folk song dance. Nan nong thope tam ding sadao. Now we will be having a short speech from our respected Sir Basanta Rajkumar, Chief Conservator and Special Secretary Forest, Government of Punjab. I do request our Sir Basanta to take a few of his precious time to share a word of encouragement. Thank you. Daesta lengkhat piriba Manipur ki saknai raba politician sing khungi yamne ikai khumna raba ahal angang sing imai ben sing thoram asibu mapung phan ge haiduna Manipur ki saknai raba artist mayam maleng bira iba event asibu cover taunanaba media gi personal myamma aduga stage dadi udaba stage ki mapanda leiba event asibu mapung phana khonariba security gi sin nausing myam pumna mokku ihalamada khurumjari festival ni harau ku mahini matam yam logjaroi harau bagi thoram oina pangthukpiu aimol go bahibase yamna apikpa magi history yang muragadi naga ga sum haipet samnagum toba kuki rom ga su haipet samnagum toba ayi wakhandadi it is a bridge major tribe ani se punjan bangam bayaba bridge amane ne khanjai aduna hairiba tribe se gi yamna unique oiba culture tradition masing yam jadraga su si ngakhat na ba yokhat na ba ngasigi thoram masi pangthokba se Masidai da saruk yana naba wahai amani haina naba kaubirak pasi yam nungai je aduga khun nasigi khunja sing aimol tribe ki member sing bu hanna thagat baga loina na tung da su yamna progressive oiba yamna peaceful oiba aduga yamna harau yamna amaga punna lemina bu oishono haina khurum jaraga mayamdagi bidai lojari. Thank you. Thank you, Sir Basanta, for your short sharing and word of encouragement.
Now, we do have a very special item, which is going to be led by the Aimo Ngairong dance troupe and the artists. And along with that, there will be a special item with a special invitees. So I request the Aimo Ngairong dance troupe to come over here and lead the programs along with the artists, so that we could have some entertainment before the very VVIPs leave for us, as they have a very tight schedule to attend a meeting, so we cannot preserve the time. So I really appreciate your time and patience to all the invitees to success this valuable Aimo cultural meet, and we really appreciate for attending with your tight schedule. Miring kujab yan pere. Gogo nang ni masina nang ni kangbu ha hintiang hin kani artist ngain kan nada yanti nang ni group ha. Hello, hello. Hello. Ahamada Tilly Mama Punum Popo, Ahamadai, good afternoon, Hazage. Adu Nasigi, Akoidi, Aimo Traditional Culture Meet 2021, the Lembirik Liba Maru in Akoigi, Dice Lincoln Biriba, Akoi Honorable Sir, Akoigi Chief Guest from Legend Biriba, Akoman Pugidi. Yam na hawi na haitare yam na sautuk sabia ba koina youth amoina hoi deputy speaker oina phamiba akoi man pan esigi ko sa Robindro Boha matega khuna buchage alig mathangda aigi marup dingo akoi gi sengmai kendragi esi oina na oina karak laga ngasi hariba leba ke damot thabak tawgina thopirek leba akoi honorable sa dingo je ikai khuna buchage aduga akoi UCM gi tamo Sunil ngasai gi manpugi integrity da yam chauna thodang loriba leiba ki issues myam tawba khopa da mamang thana cheliba akoi gi president amadi aigi marup general secretary athauba amadi akoi gi das legend beriba lamdam sigi yamba amadi lamdam ai mang legend beriba ngasi maru oireba guest sing aitar lam khungang sigi lamdam sigi ahal laman sing akhoi ningthau adagi pabung imai ben myam adai mang lechin bai yamung manpugi ahamba akhoi gi IFS phau ba haitare ji speech bigi ba amadi ai gi che yauri hariba yamung sige che jina te kana sunate album na kanna ji phau ri ba Susan gi family ne Susan hero myam thangoni album de ji kana phau ri ba adogi family ni pabung ni yamung sina mama na Jim Lepio, the Miam Tapu, please Lepio. A way to a common money with a way among the please Lepio. Was you going to speak big of the knee? Susangi father. Manpugi am by IFS officer, Pauba, Dumba, doing a sea. We put a luxury vitare. I give film family, ma'am, I give Marup, Boni, Amadi, I give Icha sing Haitare. A way to plan came to hold. Kay to sige kedo adi matha sanari je khoi kedo sige na ado mamangi program da su plan tawdan lai adum isol cha midna praja nungsidina dum program da mai pakhi ngasi je soidana pakhani na khalle kayon da ai boni yauri number 1 manpugi dadi entertainer hai tadi mana tan leitre hero da khoi dagi nungai ba wang thok da paksawa adi mi bu plan mangam mi bu non mangam mi bu haral mangam jai marum tan leji leite adogi khoi phajabda ai maxina chini pileri adagi aigi icha Pilina leri aduga biju lere top star ngatani akoi myam pe na bo hona jage soi yaw nam nang pi gani. Thank you very much.
Ihanan mamagtada amukana aigi marup kaikuna so akoigi luxury basigi wafam haijabatare subsan jaraga thamjagre. I'm all traditional cultural mid 2021 gi thoramda saruk aba phangjabase sigi nungaiba amukana phongdok sari pomnamakpu tengsin biriba ahalaman sing orma pangi sisal khoi pomnamakpu akai film forum gi mahut sin luxury ba khoi imai kai dagi amoi nai ku ikong nong ba usari makata kata kai doi no khangdri hana preparation amata yawde pandemic sina maram oiraga na ngai thabak le puba ado lockdown hangdor padagi khoi khoi gi thabak chatna bada khoi lakminari ba khoi se ngasi unari sine adara rehearsal ama sang mani kai kai tawbe ya ge ado among nang hokre isai amatang hana hokdok sage ado isai se track ta saksar roge live oina sigi I'm gi ai brother sing masai unazare rehearsal mati ama saida chen tho tawrure akhoi punna koi ngasi band yamaruin ba musician sing yam hai sing aba hai jabadare nau sing loinana Ahanmada brother Sumboy da makta kuba antang nijage drummer ni ga khogi acoustic guitar rhythm baibi ga dori se gogo guitarist au ba ko khoi kamai tau gadam no khangde horen mana thokpa phiba mamada tongnar pase Marak thana akhoi se kasu isai haijawani nate haidi professional singer artist na mukti nattaban na dubu daboni na ek tau giba ya school bakang ngawagi isai daw akhoi puna daboni ga yamung kai ko gi tungilaga saksage na khoi khul ki thonga deni aina nang bungai jaba na khoi khul ki khujin deni aina nang buyeng jaba na khoi khul ki thonga deni aina nang bungai jaba na khoi khul ki khujin deni aina nang buyeng jaba ai mol khul ki ichalo ai rui nang ta ai mong khul ki isalwo ai kui nang ta jene khoi khun gi lai samaya nangon da nok na re lai kai na lai na raga ai kai khang mande ai khoi khun gi lai samaya nangon da nok na re lai kai na lai na raga ai kai khang mande yai sku ki ba khang angawa ai di nang ku nung si de yai sku ki ba khang angawa ai di nang ku nung si de khul ki harau ki mathon abase
ai đi ai tum baya de lam lam bak kananga jago samin naram gatara isai samin naram gatara hey simla long nam chok khalo sim ko himaga atao lo sim lo hey simla long nam chok khalo sim ko himaga take na nong na pun na jang koi sa dong ga ni khan da wa jai ne thamoi se lam tang nei puk ding se wa jai ne thamoi se lam tang nei puk ding se
adum jagoi adum yei se adum sei dum hapsan se adum yei adu ditu da nang na yung nak sa kai om du na la la ka ai tai pi zo na dai ting le ni harau bagi lai mai ai da nang na jago ima kong sing bado kau ai tanah ai na yen jage ning thau reng yen sang mo ti ning thau reng yen sang mo ti ma mai na ge ha ha ma mai na ge lo ba ni ang no ba sa ko tong si lao ha ang no ba sa ko tong si lao koi ngasi eba nung isidagi hena nung sinana koi masel gi marakta isilinaw oy bagi mari hena chasanaba sahong ahong masanti laiba khulnama iram da mamo hella se aidra daibang se mama pui mapanga ya ya ang lo thomina se tananaba ya ya ho ya oh ya 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 oh ya ya oh ya lai wa ubi wo tapara chimbal gi minota amoy se pubang amre pagam kamoy se kaire lai ta am khandare wakal se nang uru pa mi kuta lau jakro kamoy se ai ha bani pun sisu na panda ta fam kandare wakal se nang uba mi kupta lau chakro thamoy se haki bira bani pun sisu na panda sum lai wa pu bio tabar se pubang amre bakit kamoy se kaire hey kamoy bangga pa nang sumumut nganu ayo gawa bungi wahai su I love you amoy se pubang amre ay mol no pi hajare ay mol lay sabi hajare. Thank you. Yam nungai kasi na present haude kasi program is kamay tawdo na kalu bada mamang do jam nungai gimina handa ki soy ki drana pakatsa bne dobo handa ki patata de dum nungai boy ningi mem joy tom do ningi ado makata baje bayna na kai tawsike dialogue se angang ing isan sing jide dialogue se mo jide yam romantic koi ba degi pakhang sing na ta ba nungai gadra han sing dialogue masa mo tang isan sing ya na tawsi niksang or reminder akoi ri film ni di maroina on the spot khudak da koi
adung ngang gi ba by heart tawraga duga feel tawraga khoi gi lila guma drama guma prosnem theater hanjan jan na khoi na utpadu leitabani na once ngang gi base sometimes film ji yeng ba phangi da bo masa lo yawrum doi ni film ji mapum moi na yeng gi da ba masa ni kung gi ba duna kidang hektan ningjang ma ji why popular dialogue na traga ti do ngakang matam lo sira khan keno to sira keno to adum mariye ga dum tawro mana mana ba habdi dialogue se pha ba phangdabni na koina मैम पे ना डायलॉग दी दाबो नहीं हम बुंगने ना है नहीं है मंदिले के तो रोए ना ना romantic or tragedy or जो मसाम तंग थमो सलोंग खुदा क्यों इन्हें सागत पर किनो मोइन तौर मंदिले की तो किनो इमोशन आदि किनो गुम्बे इमोशनल गुम्बा याम बो ओई की बको अदुना आई मोल की पाखंग हम तेग से के मसा को जोलता मसक लोई फसे मैं हमसे खनबम खंगरे डायलॉग से डेडिकेटेड टू ऑल द आईमोल की मसक फसे पाखंग मैं हमदा तौरगे अखोई अहुम पुलप तो मिलसे ना बानी केम हाय रोइद्रो हेलो हेलो गिपेलिना द तू असिनि नुपा मैं अमर ले पिसिदा क्वाइदे मसक फसे नुपा हम त खनबियो बाइगी Oh, ada kucu kerang ngok tok tok bakal wang ngomnya sih bra. Amta kau senjagi amta. Ay asing may thamoy sing na nusi jay ba. Amta kakat piro stage masakta. Asing begini, wari sana jam amta kakat piro. Mix na nang sugi kita selalu betul amta. Amta kakalo. Kakalo ay sih kana amta kang ay tasing na ay pam drama ay nusi drama. Dabo niya ambo. Amta hay biyo mo nupa amta. Moy selo ikai drama le ba. Ikai drama. nang na horen han yibda moi machine am phuna uni ko khaluro no zum mine to su ai pong hai do re ne da bo ne asi me ambarak se ne white liter ke no me yaw ki ne white liter alai ne to ala amaning is natra hoi spec upar ja ai sala lauro re la ese mo gila oh ibungo ngasi nangi birthday tarela nang mang nungam do malida lause ai mol gi pakhang masak phajabla hai yam kan khairu ko hoin phunner kanim phaktani hello ai na nusi habse kai khan ngai ko ai thamoi se yaad re bas ai gi mihun si chong si 100% jog re ba adu de ngasi ai mo la he wala phadoi male adu ne bas ai ngarang mang nungai badu as ni ka thoning na badu masi oi tare ninga ai gi mang nungai badu as ngasi di punsida pro memorable oi re gi de adu di bani ana re ko adu mingam ta habiram bada dagi bi teni bi na ta ore bi bi teni bongte teni ai ba nang ngasi degi viral zakhani kam khaluro no thank you seng na haija de ba akoi nauri bani na ko adu ngatang ithorok pada pakai hajan gimne soi ba khot payar su ai viewers ma'am du seng na haija ge hojik live taw bani na hayeng nokna bi ga na khoi hai tai ta taw ja bani thank you yani ka Thagachari brother yamna nungai na horen di wari nungai rani horen nungdang di uku phamada haidem na mayam punjan mada mayam gi khaibam moi dorabani brother se matam khara di chatni numini ni humni di ja aduga hojik live streaming ju tawri khusem na khoi bizuna so khoi just reality show amada tawba dugu ba keno mani ngaki entertainment ai tare mayam lengsen biri basinga ngahak sum interaction tong na bagi tanja duni lana sat khraga su akhoi social media da kaida bizu mama yam kalli nupa da propose to ine da sakki to soi dro ne du hai rakani yamna pumna mapu thaga chai makha tarak pase dialogue macha am tang tok jage ai amuk macha am tang kana tok jage ai ki dialogue si ayam mana
mathong chadaba ngaktani aina ahal laman mamangda yamna ngangningdaba lon ngaktani ai sadi adumakti natte ai di film na mau sakthi bagi noli je hero man ai di akoi ai gi senior colleague ni ai di marup oina marup haina bai wani aina magi follower ni madi manipur gi one and only superstar ni ai gonda di mag he kumina je pizza ba film du da siat ta bok te am no waru ba yauge hen man gi bai ot pa te am no ai ngasi matiam dang ai yam tang ba moment ni smai na stage ta phang ma je do pizza gi pizza one gi dialog matiam tang nang yam puning ni je no na sak se jam na kuk tu the transfer to saluna ha nang yam khang ra nang yam khang adi kilometer kun sang man lambi ma koilas sam sang na koilas tab da koilas pe tu mendram gya sang ne bit tu mendram ama chang ni nang yam khang adi prithvi matung da ba gi tang khai khai do pe angle je gya no yam lug re du www.com 시드니 너 야문가 있고는 얌 사오게 तसेंगना सिनेमा दो नंबर कान दजु याम नोए खै म्याम जे नोक प बो शूटिंग एक्शन हागे शूटिंग तौ कान आई जे नोक प मा ngangi mong जे को याम द मान ब दो सौजम सौनिंग बै त याम मान मन दन को इसनंग दो फ्रे हेन म लेबाय गदंग को या नुसी ngarang da male चही क्या सुब्रे खै दो चही निपान पन मुसुग्रे पुंची जे खंगौदे हौगिबा अदुबो नुंगाई ngasi akhoi na miyam ga siba do phangjari bise miyam nang si wa noktana sibi toy bise masini akhoi gi lan sin akhoi gi price ni kasina man film da kumi miyam si paisa gi natte pamjabagi dedication ni miyam gi siba pamjabani akhoi na chalak kanda akhoi na smaina lamda lak kanda miyam nungsi na honor to biba smaina welcome to biba smaina harau harau chak chamina ba isai samina ba jagoi samina ba masi jina akhoi gi khwadi maman tangaba price ni na haijage thank you very much thank you 타가서리 목간 거의 뿜는 먹고 어떤 조ям 상나 럭저르게 거의 맥시나지 건제 남다 따디에네 행 컴플레인 또 혹다래 와히 엄당 냠다 아두가 거의 게플리나수 시기 토럼지다 파워 뿡닝기 와펌 하이타래 ngasi function sida invite tawbirakpaidamata thagachari aduga soikhiba ngangkhiba yarasu ngakpigani na khalle thank you so much ngasai ahobada mayam se khoiram hogre amukana mayam lingjin beriba mayam pumna mapu gepelina mayam nambamna ikokna na kurumzari aduga ngasigi second aimol traditional cultural meet asida aibu sarugya bio haiduna invite to birakpagidamakta organization kangu busu aina haingai leitana thagato phongdokchari matung tarakpa function singda su soidana invite to biru soidana lakjage aduga matungi dadi sidagi hena chauna tawba ngambasu oisano haina aigi side tagi wish bizari thank you ꯂꯦꯡꯁꯟ ꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯜ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯀꯥꯏꯀꯨꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯒ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯛꯁꯤꯅꯥ ꯕꯤꯖꯨ ꯀꯦꯄꯤꯂꯤꯅꯥ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯁꯠꯂꯥꯎ ꯐꯥꯎꯖꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯊꯨꯛ ꯂꯥꯎꯕ ꯐꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯪꯉꯛꯑꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯜ thank you We really appreciate all the artists for making our days such a memorable days. We really appreciate your timely presence, and we really want to wish you a very best of luck for your
future and the rest of your industries, your life days to come. And we really do hope that maybe in the near future we could meet once again and have such a wonderful and memorable days, and we could enjoy more, entertain, we could have a more time, and we could also acknowledge one another. By saying a few words, I really appreciate and thank you very much. By following on the next program, I would like to ask Sister Sophia to take a word. Now I would like to call upon Sri Sunil Karam, President UCM, for a speech. Magtada the IMOL Traditional Cultural Meet 2021 Sida Thorum Sigi Chief Guest of Honor, Presidium Member, Lengshin Bigir Bai Kai Kumaja Punongpo, Matamna Tenjala Panina, I Mingamam Tahankachadraga Susipsan Jarga, Kok Nonjari, Amadi, Equiga Lak Minajariba, Pilamgi Ming Amam Tang, Hankachadraga Susipsan Jarga, film actor, actress, media person, lam gi IMOL gi mapam khudimukti lengbirakliba adugum labai sinau sing khwai punong pu kok nonjari anangasi tasena ngasi gi IMOL gi oiba sei khudingi dum pangthokpani mamangi da suyawi aduga covid leihibadagi thauramsi pangthokkhidre game amkhak leire aduga masigi thengasu thengna IMOL jati goi ba sugumba culture tradition mutpa yade haidana khangaga leiriba adugumba IMOL community punamak kok nonjari sinbi lambiriba punamak pusu maramdi kaina kanda akoi manipurda akoi ngasi tungan ba film actor actress sida saruk yaiba bakoisu yam sinba tight schedule ni adong pu aikhoina sugumba leba ki oiba apun bagi saktam sagat pada magi phurup ki culture ama ulakpa matamda lamdam sigi actor actress ki sugumba matam gi aikhoi gi mathau tarpa lerakuduna maram markana aikoina haijabada harau na su yabi rei adu leba ki damakta tabam thui kaina khallaga adu sumna kaki viewers singna natraga miyamna film gi leiriba mayam singsina jagoi sadana ngangi mayam se kaigumba khada orangoni tawudu teluju tena leirise sina impact pigadaba result di am chawe leiminari ba khoi masen gi marakta aduna mamangi lamjirut ki tawudo yam viral chatpane mamangi da adwaina same thing masisu IMOL community mayam sida sumna kaki leiriba khoi gi purupuna mak saruk yaraga tawi haibase mapal lamdasu adum yam phajana ai yengani na koi lawe maramdi yamna unique oiba masagi nat saktam kannana bo hona matamda aikoi punamaki thogdang lei hairiba aduguma mayam singsi yengmada yamna aduki matik yamna nungaiba ama phawgane na koina khali ana sigi manung chana aikoi United Committee Manipur na pamjabadi atai karimta nate Manipur da khunda minari ba phur punamak se aikoi punna hingminaba aikoi punna saukhatminaba amana amagi mateng pangba achau ba phurupna apik pa phurup se tuhattaba dharma gi khenaba leitaba adugo manaba khunai amada hingminna si haiba adugi wakhalol da leijabani aduna Manipur da khundari ba phurup kunthra taruk taret sigi manungda yamna khoigi IMOL jati su khwaidigi pikpa yam kuinadi tajaraba mising hengkat pasungam daba adugumba phurup am khani
अन सिगी मनुंग सिदा अखोई फुरुप सिगी मनुंगदा मोयोन मोनसांग ताराव पुरुम आइमोल हारि सिंगसे मसागी नाट सक्तम से ngakna chatab taragadi achau achau phurupna achau jatina yosan ba yabagi akibado lei haidana ngasi leiriba ahallaman mayam sing punamaksina aikoi gi picture abasu pi abasu phurup ama lei haibase manipur gi leimai dagi aimol ko ba jati ma mut khre haibase tungjagadong si kanano mangjagadong si kanano kanam ta leite mangjabane heli adun aimon mut khra kan ngasi maiteina नत्र ngasi maitai pangalna natra kabuina tangkhulna harau ningai leitieba aduna manipur da lerisi pulap hingminnabagi nungaiba tongan ba culture mayam ama lerakana masida culture sina tongan ba aikoi khangminnaba culture tongan ba amadagi amagi culture ma khangbai se aikoi gi wakhalonda ina khulba culture hainariba aduna ni ana sugi phibamsi aikoi da थमजनिंगाई वरिबा वफम क्यासिगी मनुंगदा अखोई अपिक अपिकपा फुरुप सिंगसे अचौब फुरुप सिंगना डिस्टर्ब तौबिगनु हाइबसिने अखोइना थमजनिंगसे अदुगी दमक्ता अखोइनसु अपिक अपिकपा फुरुप सिंग आइमोल गुमा मयाम सिंगसे अखोई यूनाइटेड कमिटी मणिपुरना हेक अपिकपा फुरुप सिंगदा सिंगनरपा खुदिंगमक्ता यूनाइटेड कमिटी मणिपुरना लेपकनी हाइबसिनेबा अदुना मिसिंग पी हाइदना आइमोल कम्युनिटी ना नुंगाई तबा नुंगनांगबा मधु खनबिगनो हौजिकती पृथ्वी की इंटरनेट की जुगनी मी प्रूफ खरा लेजब तारगजु लेरिबा प्रूफ खरा सिना हेन वकल सिंगबा थौना लेबा अदुगुंबा थोला अकांदा कोकी लाने मी यामद चनरप नते मेजॉरिटी दा लाखदब नते कोकी लाने बा अदुना अफबा तिंजंग काइजंग दबा इनाक खुलबा कल्चर अदुगा तुंगान बा मालेम की लेबाक अतोप कम्युनिटी का कम्पीट तौब ngamba कोकी लान थेंगनरगदवने अदुना फील्ड थोगा खनबा चैनबगी मतम दुदी 21st century जिदा आउटडेटेड ओइले कोकी लाने पीएदना वखल हनबा तौबिगनो कोक लिंगना लेबियो कोक हेक लिंग मैतैदी अतोपना खुमाबदा सांगपसु ngमोय अदुना अखोइना सिगी मनुंगसिदा थमजनिंगी वाफम से कहना अखोई मणिपुर पोए मणिपुर चावरे मणिपुर की वाखलोंदा मणिपुर हिंगबनी मणिपुर चावबनी मणिपुर सिगनी हैबा वाखलोल से मसी अखोई मतम पुनमक्ता अखोई खंगमिनबम संगे अदुना ने मरम ओरकांदा अखोई हिंगमिनरिबा लेमिनरिबा अखोई पुनमक से माना थोकपा हिंगनबगी मतम दु नत्रे अदुना हुजिक अखोई चौखलइबनिना तोंगान पृथ्वी की चौखटपगी इनोट लापदा अखोई लेहबो यारोय अपिकपा आइमोल लेहबो यारोय मैतैसु लेहबो यारोय अदो इतादि पीबा चाउरबा मिसिंग करोड़ लेबा अचौब जाति सेंजाव पाइबा मयाम जिगी मरकता सेन पाइजदबा जाति अपिकपा अखोई से करमना हिंगदगे हाइबा माइगेरोमदा खनददना फुरुप अमगा उनबा यादबदौना लेरिबा सिंथोम से अफब सिंथोम अमा नते नेगेटिव सिंथोम ने हाइरिबा मयाम सिंगसे मुटपा मतमदा अखोई अमगा नुंसिनबगी वखलोंसि लेतब तारगदी अखोई मालेम सिदगी सोयदन मुटखिगनेबा मुटपा मतमदा करंबा ख्वाइदगी फुरुपदो मदुना हाना मुटपा हाइसिदि पृथ्वीगी यानरबा कांगलोलमनी अदुगा अचौ फुरुप सिंगसिना तपना योलकपा अदुबु मतमगी मतुंगिना पुलप योटखिनि हाइबसिदि अखोई पुनमक खंगमिनबा म चंगी हाइबा वाफम जी थमजरी अदुना वकल हंदबिगनो आइमोल की नाट कल्चर ट्रेडिशन ngaknana bo hono matamda government ki lengaakta amasung aimol ki leiriba aimol ki marakta kari tawbu yage haibatusu united committee manipurna matam kuine dagi aimol jati ki damakta hingnana bo hono matamda aikoi lepli adum ko aimol jati ki damakta aikoi na paisa senjao ma piba koi ngamde aduga tuan no mayam nungahan ba pelan ba ngamde yusem na ngami karamba aimol jati ki damakta sotharaba थबक अमा तौनबगी दमकता गवर्नमेंट प्रेशर तौबा अदु तौद्रगदी यारोय हाइदना कोने प्रेशर तौबा ngambagi itikti akoi UCM da lei adugumba thona punamok to akoi da pibiu haibadu thamjarakanda aina sigi wafam sida aroi bada aina thamjaning se aimol di
aimol na leibiu aimol ko aimol chinru do sumi ko aimol ki damak aikhoi lepli kaini nangri ranga kangir do sumi ko si punamak se aikhoi ki heart aina ngasi aigi maitei ronda manipuri londa ngang badagi mahutta henna convince oina bagi damakta lairiba aimol gi londa heiba heitaba aina phongdok sari se miam punama wakhal handabigano aikhoi su aimol jati gi damakta koi lepli haiba aduma message se manipur miam da piri haiba wafam ji thamjaraga ai tension jare thank you. Thank you, sir, for your valuable speech. Now we have two speeches consecutively. First of all, I would like to call TRKL President Atum to take his time. ngasi asigum laba yai praba numit asida akoi ge chief guest soibina laibirakpa amadi guest of honor amadi thodo khodo na igi marup president member amadi ngasi ye function asibu mapung phahan biriba akoi ge artist sing ya boni sing amadi akoi ge ya kaiku igi ahan ba igi marup sing ni aduga thodo khondo na ngasi akoi ge tabak asi gidamak ta hotna birikpa ekoi ge khun sigi youth club sing khun gi khunja sing adi people sing especially for the ekoi gi security gi isin now sing technobel gi DSP commando amadi thodo khektuna kaching gi commando kangbu police department sing amadi aji that IRB tongan makhoi gi asigum labaro lo abdi asigum role asi lobi raga lamdam asida khungang asida ekoina kamhai tawraga asaba matam asigum laba thabak asi pangthok pangamba haibasi security sing ge asigum laba mateng nani haide asim security sing bo hanjin na thagat pa phongduk chari ai yam sang na haijaroi hairi ba ekoi manipur da leiri ba ekoi khunai mayam singchi ta min nari ba asing se ekoi isin naw waktani kuki leite naga leite meitei leite muslim leite aimol leite jat naite ekoi human being aktani human being mayam sing asi ekoi na amaga as a Christian brother and sister amoina ekoi nungsi chanana punsi sida taibong pan basida ekoi matam khara leiring aisida ekoi ji amaga amagi da yingthinaba hatna tupnaba chainaba asigumba tawhaningdeba thodo wathok mayam sing asidagi ekoina thaptuaga aduguma hutta prithibi gi globalization gi challenging asida isa isu sing si lairik lai suda lamta piraga afaba lambi da pura aga ekoi gi environment si ekoina kram haina chuchinba yaba ekoi gi social ekoi gi economic ise development si kam haina pu khatra haibgi wa khalonda ekoi mayamna manipur da leiriba especially UCM singna samna hairapata maitai group sing sina cooperation piraga asumai tawdana sahi khuding ge ekoi gi cultural meet asi tawbi tawbasida mapung phan gi tamakte UCM sisu ngamkhai leitana thagachari aduga aki akhang kari mata leibi ganu ai aimol people sing desu ekoi kanamata community kanamati ge against thabak tawde ekoi hanna seina wa pamde misimina pamde ekoi keidong desu future desu manipur gi shok pa thabak amati ekoi gi community mayam gi thabak shok pa thabak ekoi amata tawba pamde ai hanne digi se ekoi se naga yingthiba leite meite yingthiba leite kuki leite yingthiba leite ekoi di yam chumna mipum khudingmak amata oinana ekoi se isa mamampa amati ki masa singne haiduna leiminaba singminaba se wakallon si leijai aduna ekoina amaga nungsi chanana kanagumba singna asuengam kaya marum leirabasu ngakpigani aduna horin evening desu adum tawbiu kanamantanasu aki khang leibiganu haiba wahai si tin takpa wahai kharasi thamderga saida tin sinjerge thank you Chongbong na hongzekbe RTKL President Atum Kandaman Park atunom by cut red Chongbong hi Chongom Chanthoi Advisor Atum Mayang Tena by cut ngai na nai red ray
Cemo. Tampaning sarom. Weni kaini anni sangna Aimol Cultural Meet 2021 hina. Kaini weni CBS na sangpe. Hale guest of honor. Hale presidium member. Jusiam leader hai. Hale kanroya sagle thang simle marhong ulenai sablayar. Hale kaini Manipur Ramsunga actor actress Ankaram ke media person Ankaram ke kaini ananga weni security officer hai Ankaram ke weni aku ko hong ulenai sablayar ki amasatta ga pathian ninga nangni bia subai bukna Ankaram ke lamna kanai juse weni tam tak rasisat Ankaram ke rasisiat ni kuan khat ke tipahi kai katiot ayar ko kai hi weni man ko hong pungkaria ra kai ko honga kai ni satu lam khai hina kai ni ning negotiate lek te kan tho song thai kan je amana solution ong chui tor masinga kai ni ning vai kha kai ni tenopal DC SP anile kai ni Pua Khel, President Atum, Alena Kaini, Sontianga Katu Hai, Ale Hintianga Katu Hai, Anile Kaini leader Leki Kaini Kan Ong Suna, Song Thai Yigna Kan Nay, Ayaran Kaini Yat Hi Tam, Tak Lung Siat Jar and Katani, Kantom, Minsat Tamasing, Hanile, Wasila in the Tipia, population ko Kaini nearly 4,000 Kani. Kan Aimol problem ko more than 10,000 om. Ami tuning solution tuning solve over suyang kan tisang ko nang kay ni kan hong suyang kitipahi rapata kay katejo. Number 1 na kay ni kan Aimol hi an khalen khat kan lung siat rai. Ale an khalen khat kay ni ning real kan jui rai kan ting ko number 1 kay ni lung thiang hang angai. Anile na kan lung thiang lui hang kay ni ning amaha Kay ni hanga kay ka insunga ane mole ama insunga ama sagayanga tihi kay ni ning selfish hong ke selfish hong tinuk ko imani hang ramol pal na yon hanmo ayar han kay ning alu samor ki pe ka tion khat ko kay ni aimol nai khat kan ni ko number 1 sincerity kan ni hang anni sang na wa kay ni selfishness kan om lui hang ama sole anthum chang na kay ni sacrifice hong ke kay ka tion Ayan kay kalung thiang lui hang anile na kay kalung thiang mong ko kay ka insung kan hang kanumay kanai kan hang amole ka sagain khat anile ka pin khat kanang kay ka batong ke hanni ko ma kay ni aimole unity om tm ti pa hyong kay ka tio ayara if you are a leader nang ni leader khat nasangan ning ko nang ni to become a leader khat nasangan ning ko number 1 nang hi you are sincere or not ti asat yang kay ni ngai do nang ngai ti pai kay ka tak len ka kan ti ke San thoi lung thiang em thiang moi nani prayani nanje hanile amehi amahang jage makana tok prayani nanje hang amai sacrifice aniam ni mon ti prayani nanje kai ni jet maki hang sa thana we ni kai ni kan ai mol hi sakle thang simle war om kha tiang om kai ni hin tiang pallian tiang om short district om susanpur district om sanapati district om rakib hi number 1 kai ni lung thiang khat angai hale kai ni kan jet ang khat ko Aimol hi anni ni masing Aimol is only one tribe kani Aimol tribe an khayak kan ni kan song an khayak ke ti hi number 1 nang kai ni kan ngai do na ama karan everything is solution ong ke tipai ki katio ama ni ong ke wakat nan na nai anile na ama ni andri yoram ke andri noi sadai ni mandi khana mandi kai ni gatige na badep marui noi sadai nani na leader horu ke ni kan biare kan bia ama sabte ka tu ka ti hayam ke an english an thaili man je yo Kyo ma chum makam jan kyo ka English thailim ka ye yo ayar hana kai ni kai ka dai ko amani ni ja allu ye ka sang ni nom kai ni la ka ye sang ni ke ar pui ni akhega apatega ni khat ang khat khel ra tui ma ule nai ngai amatega akheg mak nom ke ar tui rang ko an khek ra tui ki ami kai ni ngai don dai ti pai ke ka tiot ke ni ayar han kai ni isot sol ya pathian kal lam pe re Pathian kan kalam kara kay ni forgive and forget hong rang ke to give and to take give the respect get the respect hi hong rang ke tipai ke go kay katak sel veni sema Pathian ni soy lu ya kay ni kan tak suga
pathian ni rothon chal bor na penata we ni mani le om se kai ko katioi ngai rong golden jubilee hong rakip ni ko dan le yan kai karil soi kai khel ril narang kai yet lai ma ki asan me kana kai peru ngai rong nama golden jubilee nang ni YouTube na kai peru chan thoi ni mo ye afun na tena tor na khan ngai peru amahana le om verang ani wasilai tum kati pekin anin ti maniam amjo emit an na tho ane amani an je ham kai kayo na merit demerit om kati pe merit demerit om hayar han ami ke ulenai ngai imon ngai don ani ni khat ko alhong rang ki atai ke ni kan thorang atamalo om kati pe han mamun ami ni khat ko ke ni negotiate hong nari nang nan lum thiu nan jot mo kan jon hayar i sang nom kai nan khal leng khat kan lung shet kan ta an khal leng khat kan ngai dam kan ta ni khat ko kai ni hi kan kut an ni kut ja kan ra ben rang ke ti so lai no ni ami hi kai ka tio hayar kai ni te kan lung hi man lian rai man sin ma rai kai kan unaran pele na kai aman ran pelen ma rai ani le jintiang khwal le mian nang le yek sang ko le ko ngar de he tire ami ni ko yak rang ke bu ne ni ko yak rang ke kai kan ni rom ka yak rang ke ti pa hi kai ko kut sim soma kai kai mol people ngai nang ni yang kai kanalam hayarana tung kun ko kai tun hi the second imol tradition culture meet 2021 in 8 imol khodam phain thoi na kai na tirong kai ko vai ni kai ko karil choi kai ripiram thol ai ma kim kai nama ngai ruanga hang an han kai ning ve ni kai ka naranga kai nem naranga kai leader ka sang hi ko ni mak do ule na ngai pathian na murang ke kai ma omma ta ha kai ning ka ti cut your coat according to your size nang ning na sai nuk yi na coat ha ebro kai ka coat hi kai ka u rang no ni ulo be kai parmantar ulo man tiang ru jokar ulang ulua kuat ha kai ni ka tiang kar kan cha no ni ki pu khoi hi ke cut your coat according to your size kai ni mi gai ngai don rai ayar na we ni kai ni ka yek yel ki kenga ka thoni ma ta kai ka I people I love my people kai ko ki ken corner on the ki ni khat ko amun khara man kan chuna la na man kan tho choma sayang sira chap rang ni khu ituk ma watung rang ti pa hi kai ni amri at any time kai ni kan war ko mi lek ning adu ada om lai ma tan ju he adu ada nati no hay ko timoro kai ka ya kalalung sia jara tunin kai ni leadership pat tek kalalo ke ana kai rang aning ko leadership am drakar om lai ma ana number 1 kai ni kan ngai don rang khat ko we ni khangdong ase ko chi soi we ni khangdong a in lu ya pal pakhat te nu khat te nan nai ngai larik sen man kan chu peru ule nai ngai nan lui nan jor joru darkarom ma larik thai lui yor ma kai ni aimol sen dai kan ti ni ko hi member te executive member te council member kan ni jat sin rang ti ko na hi I te kham ni ma mla khe kan sang tor ko ama population om ma si kai ko karasi set ke thiang kan ti ko kai politic ka balu yar han kaya rang ko dang ni le tuam pu ya le ko le kana yo le kana ma yo an kai ni lingom chang yo number 1 mi hi kan ke lingalu ning ko sanaru fai dang ka lak ape sori an ke yo morning ule nai ngai kan jet dong hi sat na ngai don per in tung kara ru fai kan pe sim phui ha so kan ta ling ha kan ken lang ajum ma ko jum ni ken lang ule nai ngai ami nang ngai don peru hanile na kalai hi saru palmak te pangle lai ko kai ko dai ma kim ayaran kai ni sat nga kai ni lung kan siara sayang siara kai ni pathian yang lam rai kan nai nga hi IAS IPS man sang mak yot ma bu kan ngai nom mi son chin kan lo nom nang na inspector te nang ha adu da na nem no ning IAS IPS om mak yot ma ai mola ngai rung kai karil ver joi ril jor ki karil ver joi hana kai ni tun he kan ai mola MCS an ni nai luisa MCS kha retire sei tun kai ni kan tupa kan mak wa fu bo hi MCS IS ko hong rang ni ama sap sang ranga ani le ama le song thai kan biak yot narang hin kai ni om mak yot mak ti we ni kamadon om anu apa ra kip ni nan nai ranga nani nan kit ni nan jo nam jo kem ka kit ni yorang gati tun kanai ranga lai man thai mak yot ma nani lai nan thai mak kar kai ni kan thorang ti family worship nan thokan nan nai ngai na chu peru ti hom kai ka tiot ke ni ayar kai ni kan thora we ni ka hong ha na ma
so on tiang om ka tu ngai ka yat ngai ka people ngai le song thai kan je ka kan ai mul lai an khate mu makim alium khoyana ana mom viet makim mi dang mang hani ko ye song thai kan je rang ule nai ngai hiam ke pathian dalung sia da ya tom te ngai siran dil ya singai mang yo no ni anta ve ni na tha pe ngai hi kai ni amani ye i mul amal kan sakra sa glass kar mu man in tor ma ki kai na mang khat kan ni no amaha kai ning kai ni atun nan lai yat rang ke kai mai na tanja bang te lui ka ta kai ril rong a shot na ti pe maru ayar ko we ni sak le thang sim le mar om ai mol hi kai ni an ni ma sing ti hi nanin tung le min na ngai don pe rang par than na tho pe rang kin kai ni an khe kan ni ti pa hi apa le mun da kim na thai ni maru na thai ni pe maru ti ka kut sem so ma be khat na ni be su vai ka na bu ke ta ke ngai rong karil joy venyam karil pe anin ti anjot emin tho amanin dil ham kai kayo pata ken ni khat le mal ni khat ko kai ni kan pul na om rang ke ti pa hi kai ka tiot ke ni kan thorang suan tom long amani le kai ni sungchun kan ta song thai kan le rong alian alal ni ra se alian pa ya lon na ka ni ti mi that tor ngai mu ke le om ra se ta kha song sum ning ko tu te khadam ke ma pial tor rang om song ha chum ma kar na mi kan hong kan chol ke ti pa hi ke kai ka tet yo ayar han we ni nang ni ko tun hi kai hi rumarom ni yo khadom ni yo ani kai hina ka constantium ni ma ane nang ni mi pui ni na yo da kai taman ni ka kal tam ni ka kal hi kai ni member ka ngir jot jara ani le na kai ka thon since from the beginning kai ni nai pang ka sanga kai ni 1983-84 kai politic hi join ka thwa ka hong ki amahana 2010 arasa shok 1983-84 se na 2010 kum yet new get thor ama kongkar hina kai ni suan kalai sin ha pathian ning sunga anamwa o ama nai ko riam ko di marong ata amani afat wong te khat kai ni ka sangal ke hanilun kai ka thai ju kai ni ka ching ju kai ni ka yet ju ka takan atulam ke welcome at any time tu nang ni people ngai ning kai en khan ning resign ka thole kai mol people ngai hi peace ani rang aning ko amani yong ka ti pe hongru jing ta ko meeting call thoru chingnu mon tho tampang mon tho ngai ru mon tho I can give my resignation from the membership of Autonomous District Council Chandel. Now I am being member of Autonomous District Council Kanikin. Take tun Manipur government a case and thought to dead and Nihan and Nalay yet rangai niko. Courting high courting order sugar. Kaini present sitting I he. Election at Tormokongkar caretaker Peteru anta aman order so week. And within a week that means like thing I got a leg hap takat sunga notification man chok turun tun kaini kalu tirpa amani man chok ma nanjet ranke all tribal student union ngai ni tarik somlen khat hina notification hin nan chok ti ma aning ko notification that means kaini kanu ko pa like thailu ngai ko itik mo election nan thorang itik mo ama aming date han akak petru scrutiny nan thorang withdrawal nan thorang nikho nakak petru untik ama ha atun he man center ngani man chok kai ni ye thore kan ti we ni kai ko thiang ai ka ti open in the name of Lord Jesus kai Jisu kan ingke pathian ka chit anu kai tor ama table hina we ni resign lai thono lai maron nan tinam ke kai tun kai ka PA ku ka letter hen ong thagru ti ka resign thogot ka yo welcome kai in khan ning ka chang ma ga kai in khan mai ke campaign ka thoni we ni ama ham ki stage ham ke tung ka ti ke ka nui pe ki katungai kanai pangai ama kan khal kan wa khala lan rang ke yar na man tiong ka se marai ya kan jat kan tu hi ke ni an khaya kan ni ai mo le an ni ni ma sing an khai kan ni ti nan jot mo ka kan jot nan jot ko ama mai ko nang i mo na ngai don kai nyong kan ngai don wel ka hang kai mo people ngai ni tiong kan ngai don mo ma nyong kan ngai don ra so yar ko ni ai mo kan jot ai mo ni ma kim kan ting ko kan jot ang so mo ti khanong ke ni kan thok ke yan tung pui le ni ko wa khal sina as ama ko we ni ko hina asum hi anna that pui jui adu da kai kan an jek na abong te kai veni mi pui mai do na kai declare ro thorong amanium ke hongru bu ne sun dei ke ti o kan horang ke pu kan horang ke anta an hong hong lai mo ko yet lai ma ki hongru bu ne sun lai kai le an ko even ku ko pi nam hongru bu ne re ne sun re yo kai ni kan sual rang ni ma ti khan kan ti
hayaran son tiang ngai ningom ke assuming a function I te kham thoyo no ni atun for the time being hanilena kaini hindinga assum ngai ningom ko for the time being assuming thoyo no ni ami hi pathian parthana kan tho de re kan tho re an khallen kan jo na kana kaini isot sole dijob thogata athar fresh khat khalrang jimom ki kai kangai don in the interest of the people of the Aimol interest ke to kai gati not in the interest of Mr. Chanthoi or Mr. AYJ he kaini ngai don re hayarana all the candidature I appeal I request kai nang ni be request ka tho chu che each and every kaini ning konara problem hong karna nang kaini kantora kaini dais kan ni tiang ti hi appeal nang ni be ka tho chu che ke or any officer or any public leader or any kanu kapa kapuiter kanu ter rakit ne kaini an khalen khat lung kan siat narang hi kaini ne yat rang pathian lam rai ti pain ke tiot ken yar han kaini kale yek sel na khel ale om chalo ngai daminang hayar kaini aimoli ko anni ko ni masing an khajak kan ni aimoli kai kata ni ma nang na ta ni ma kan renga kan ta ke ti ideology hi amani ni omkara kaini omkara amam jam jo no ni kachilai ke ko ti number 1 alunga thiang rang suo miring khadi alunga thiang aning ko amaranga kanarang I tekam tok no ne selfishness om no ni hanilena sacrifice hongrang ki hana amani alunga thiang man ka sacrifice hong no ni ti yam ke ka te yot ken yar han veni kaini ni nani na lungdo ale alui tunglui om jo amani ni nator ani kaini ni kantor ti im om ma ko aimol han kan om rang ki ti pahi ko 100% na tha per 2001 date 29 July aimol tampaga kaini president ka changa at the tenor of me kai ka tenor sungana kaini ni katupa kapu suo kapu pu songai reng amani recording secretary sanga tampak tun kan ding tholaring tampak khuo community hall hina kaini boypu KRBCA missionary secretary sanga partner thua rejob khat kan lei chu a indo nan lei reng kan nan lei nei mak aninom kai isot soloi within a week hapta khat chung hina kai kan ai mo la khuo tui khang lei chun bon nan renga English nama kaini aimol song kat iha kai kopin khakai kanaman tungrang ke ama nang ni nan file ter ama rai ke imo kan i kan tikarana kaini aimol kan omrang ke suffix prefix om jononi concoction om joni amai tingom ite kharam hab jononi anuk tingom ite om hab joni aimol kan omrang ke kan ta kaini ning rai lei sul jui ke tampaga tuang pui leader or tuang pui president ning ama hana jat ha amani alai juar ning ko han ko amani amahana katu kar lei thoning ko amha kaini amha jo no ni sing kan tiarana athiang ai tirei arapa kai song tam je matu point khari kati arapa kaini mun thui reng hi kaini kan aimul president ki tampa ka kan khal ki election commissioner ka puarte upasung so ka uri maisan amani inthum ning returning presiding officer an sanga ani you mostly kaini amhi kaini kan khal chule hin awasanga honga 2015 na amani basila safi traffic om jon oning kan koksan om joning tong pui president or leader an khani aimoli jor roning kan tiara amani ajuar kara kain khuda kan lui thoga at that time kai still now kai tu hinom kai advisor kala sage kaini ka bang lelle mathanga kai ka bang lelle tu ni sang kantikara ko kapu sopa sang sole tu ualen thang kai ka sang sole ukholel lal sang sole kapu sopa sang sole ko ualen thang bahar kala soiver katam ni kena ualen thang sang sole tu sang ahonga nam athoi sang sole tu sang akhu sang chatua akhu sang sole atun kaini kaung thuiring sang hana itamo amahana kaini amaha kaini ale tiang kan la cheyelang sokmak ti pa yung kai katio hayar ir kibhi an khallen khat kan lung se reng khalle khat kan ngai dam dai ti pa kai katio yara lai ni song abong te kai ngai hi tena sang sen nang kaini an khallen khat kan ngai dam re kristaminga amen
chong hoi luthum na yekpe pusan thoi kandaman pak atun ko la hoi tak hi chungboy ngai bente na ngai kanti hi torlim le words of thanks hi patiring len khop mantri maning na yekpe na ta benediction hi diken ning na lampe ni ti atun ko la hoi tak ha chungboy ngai party ang te na ngai na nai re le ang karom vai kadret program hi kan termazeng suok marai kan ring ator som rai ti vai kadril na kan nai ret
ahanbada isor bu yang thagat le. We are so much grateful and thankful to the organizing committee for this privilege, for making us to be a part of this program. We are very much humble, and it's our privilege as well. To introduce ourselves, we are Call Out. We are Christian Gospel Band, so we will sing for the Lord. All right. Yeah, thank you so much. This is prophetic, I can feel it in the air. We live for praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, oh, oh. You up, you were riding on our praise, being drawn over everything. You were seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We live for praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, 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 turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift it up and sound His name over all. As we praise, I can feel the taste as your presence now in faith. Hear the sound of the broken taste, and prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We live for praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it up. Oh, 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 turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and sound His name over all. Turn it up, this
Praise God. The next song we have, We Are the Free. Come on, clap with us. There's a fire that burns inside, a fire that burns inside. Nothing can stop us. We'll be running through the night with a fire that burns inside, a fire that burns inside. We are the freedom generation, singing of mercy. You are the one who set us all in motion. Your resisting glory. There's a fire in our hearts and it burns for you. It's never gonna fade away.
atun ka WhatsApp theng ha S6 ka patir ringlen khub yang tena ngai na nai kan ti tor lim le kan ko dikian ning tor narang la nalam pe na ti Borong tengrang oh atuan lai kini ko kantor suno ko kantor yo kata kacindoi atun ko borong teng anti imo ini borong teng ko ini ketikar ko ini sunsot ko mai kan tohi kini kan aimol cultural kini kan aimol cultural nga acing thenga ning nabar pea ale ontiti mo menteri mandolan kuya anda man pa kainam kan man pa ana atur kan torjoi kan China ni hawa yara tornala China hiri torna kiri ken ko ngan kan torani atornala tho kata ko kan China ni kiri kan aimol hi achi aliara ani annati pe anga asenele an ta abon le ta ko kan aimol imangrang ni hiwai aching thainga ning anda ta mak naranga hingain an nabar pe atun tunga kan kan laom ana ayorin ko kini adinti na kan kini cultural ko mangrani la thoram tong lai mak cheu nan na soyoi lu sem sindam tong lai mak cheu nan na soyoi kuang weram tong lai mak thairam tong lai mak cheu pem na ve ke ani ne on thok ke cultural ko mangrani kan identity ko mangyot mak identity aimol identity kati hi ko mangyot no ni hiwa mangmang narang atunhin acing athenga ning aliana ran kan topuya anduk tunga presiden changa anduk topuya and topuya kan khakan om hi hiwa hi kenin ka thini siran nima kan noi hongaing hiwa ngai don naranga nan thorang ni kini kan tarjoi kini ko thorun titi ka thor ke lam se kan lam rang ke baru tira kan barang ke thola ron te ka thoran lai ma kini ko na khalai maru nang ni ajora alayong nga hining asara wa kan aimol mangmak dar hi sa nanung thorang ke kan aimol hi aru yar hi dru na karon imota awomin imota senin hinga hin anda bok yela anda taom ni mak anda koyom ni mak kini lamin min ka toyela kan chela kan toy thomur do kan ai ngai ka tungan wa himan mangru ana ayorin ko kan aimol hi alin na ka thorang ke ana antinga thenga ni anwar pea anong thopea tun ko kan torjoi ka tingjoi ka timo lani mak ka timo nanung do lawa dan ke laom mak wa anitia do mak ke ko anitian lalu making nan harawel ke nan nisat ke nan kuda nan benjel kita anitian lalu making anni hi kan sekar je jot mak kan sena thomaru hi bai nan kan se kan ting nan kan tanahan nga rabthum kan thiran ke ni atar ngai ana wen itena ko atorna ni tia ngai don maru nan ka kum cham tha wan thopuru ke ni kan jom ke ating thainga ni nan warnu ge wen ni ko phai kan torjoi kan torjoi ke nan kan China ni tia kini buat orang kaya kesanga kiril kini kaya dia tena nyerse kaya kong ada omlet. Program torthai dengan kaya dalam ketido kan mit siri kan denga ramol karena pertiba lepak sinpu cung om kan puma kan pa kan peten pan halung anasiat zara ini kan aimol kaisam cultural apahi nai nane ot peara aput tenator tunga nangin nana kan cel puya tun ko hoita kan torjoi kan naman pa atun ko chin rang kan ni kan chin nom ba angin kan aimol trap khat hi kan insu kan tung fana ba kan thorang shok thi mi rakip ngai don le kan doya program chin thai nara kai naming katala kanalam kinalam na rakip hi pa an khat mang loya pha kat te mang loya pa anai thoi thiang mi gan suwan nam thiang tan ali khat pero amen
Oh, mi rikip kan naman pak do patini phone na pek rese nan drenga. Veni host na sang pe kadam pai khuang ngai kharam ke ini khukan dep kan ni ngai rong yut ngai ko na CP di murudo kharam wa jon ma iya tra kan pong hi set suam dre er ko mi hi kan omrem lui de kina ko ngai rong tiang honga kharam ke kadam pai host ngai hi yo khan ko na om peru buang ke hina ngan ni ta kan ti el kan lalam rang kien ti tuntak hello kadam phai dong mari thar karam ke ngai rong dong mari thar hindia pa bai khaz kan reng alam som rai hindia pa holman hina na balut pero te kuina kan nan rai renga kimti rai ina bai khaz lam som pet rai te kuina kan nan rai hindia pa